الأسمى مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة المشاهديننا في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية المسلم لأخيه المسلم في الدنيا وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، فقد جمعنا الله جل وعلا بمنه وكرمه في هذا المكان المبارك، كما تواعدنا في الأسبوع الماضي أننا سنلتقي هنا يوم الجمعة في ساعتنا هذه. إذا المسبة إن يتي الله جل وعلا إن جودي إدو النباج محمد صلى الله عليه وسلم hiwrori on hiwrango julɗo wonande musidɗo muɗum julɗo ko aduna. Mi hiwrori on hiwrango yimɓe aljanna ko ɓe hiwrodirta kon ko aljanna. Allah on inni wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum. wonde neɗo ma yimɓe aljanna malaika ɓe natirayɓe e kala dambugal ɓenna jang e kisal yo wonu e dow moɗon ono yimɓe aljanna, saabu ko muññi ɗon immorde ko nder aduna ko iwruɗon ton. hare ɓawɗum ɗo musidɓe, en arti wono fododirne ɗon noon woni yontere feƴƴude e oɗo émission meɗen wiyeteɗo gandal e faamu e nder o nokku men Jama TV. hare en arti hande kañum kadi inchallahu jalla wala, so tawi ko ɗum Allah on yiɗi wela, hare hande kono wowirɗen noon tun. hande kadi hiɗen mari hoɓɓe ɓe andantedema ko karmakoɓe ɓe andantedema hiɓe wakkilade e ngal ɗo gandal, to tawi kañum kadi koɓe woni kon karmakoɓe ko sukaɓe maɗum wi en ko paykoy, to tawi wallahi hiɗen andi Allahu jalla wa ala imminali ha hande mawɗo yo wonu annabajo o waye Allah on inni ko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah on ko sukaɓe o nelata. ndaare annabi Ibrahim nde ɓe taccuno sanamuji ɗin ɓe inni ko hombo waɗi ɗum ɗo sanamuji ɗin, ko honɗum ɓe inni sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. min nani fi suka hino wola fiiɗi sanamuji mo inni Ibrahim. idan noon hande ko ɗum waɗi ɓay émission o mo inni gandal e faamu, en adday ko yowdiri e inde émission o woni en weeɓite ko yowti e gandal ko sukaɓe waɗata, tawa wallahi ɗum ɗo ko gandal woni e wodde ɗum ɗo, tawa daraɓe ɗo sukaɓe ko paykoy. haɗa no hande hiɗen mari invité ɓe andantedema ɓeɗo ko sha'irul fulani, ko ɓe yuɓɓoɓe gimɗi e arabu immorde e arabu ɓe firtanen ɗum ɗon kañum kadi e pulal. hiɗen mari ceernoɓe kañum kadi ko sengoan ɗo, ɓeɗo kañum kadi koɓe waɗanay en ɓe yewtere ɓe andantedema yewtere no yowiti e fi gandal. haɗa musidɓe julɓe hiɗen toro hikkoran ɓen ko Facebook yoɓe partage, hikkorɓe ɓen ko YouTube yoɓe partage en fi yo goɗɗo go wawu darude. si o heeɓi baraji 10 an kañum kadi heɓa baraji ɓuri ɗum ɗon ma heɓan kadi wako heɓi kon. idan en jonne ɓeɗo ceernoɓe ɓe présente kamɓe kañum kadi inchallah. nam ya cheikh. alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
aleykum salam wa rahmatullah. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe men darude e o télé maketeɗo Jama TV o émission noddiraɗo gandal e faamu. haray mi hewrike on hewrango islam, hewrango julɗo wonande immo mum julɗo woni yokkisal wonu e moɗon. aleykum salam. haray ko atti kon taw min miɗo maake Mamadou Ali Sy. haray ko non woni komi maakete ko jibinande Lagine Fouta Dialo. machallah. haray min nooti noddandu ko ɓeeɗo ceernoɓe noddi men ɗo wonde men nafidiren gonko ɓenta kon goto fof goto ko Allah wi kon rek wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. machallah. on tigi jon senduɗa e jama on yoga ko Allah subhanahu wa ta'ala halfini on tigi. haray inchallah en ayrata kadi si Allah jaaɓi. aywa nam haray noon on yiiɓe ɓay ɓe invitama argol o émission hanki jemma ɓe yuɓɓi gimmi ɗandantedema ko fii o nokku wiyeteɗo Jama TV. ɓe yuɓɓiɗe e arabu ɓe weltanogol nokku on ɓay ɓe hollitama o invitation isan no musidɓe habbe ɓe aldana en neldare ni si ɓuuri ɗo seeɗa. aywa nam cheikh. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. raɓande mi yettude Allah subhanahu wa ta'ala, mi juuli e nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mi hiwri on hiwrango islam. haray ko inde nden ko Mouhammad Ba. haray ɗen ari nooti e oɗo émission waɗaɗo barki innaɗo gandal e faamu e oɗo nokku meɗen kadi waɗaɗo barki woni Jama TV. haray inchallah kono ceerno ɓen hollitir noon ɗen jontaɓe kadi micro on. assalamu aleykum wa rahmatullah. waleykum salam wa rahmatullah. idan noon ɓeɗo kañum kadi ko ceernoɓe meɗen ɓandanteɗema heɓe wakkili e kaɗo dina immorde e jannugol, immorde e noddugol kaɗo dina. ko ɗum waɗi hande kamɓe ɓe mareni en neldare nandanteɗema goto kala no haccon jini e ɗum ɗon woni yewtede yowitinde fi ɗaɓɓugol gandal, ɓural ɗaɓɓugol gandal. ene o talibajo wonɗo e duumagol ɗaɓɓugol gandal, imma ko gandal arabu, ko gandal porto, ko gandal honɗum o woni e jangude tawa islam on harmina. ene oɗo so o duumike ɗum ɗo e ngal gandal tentinino gandal islam, ene o ko honto o hewtata ko Allahu jalla wala. idan musidɓe en jonneɓe kamɓe Cheikh Mouhammad ɓe ɗon andi fulɓen innayi wata ƴakkan jo ñiiƴa. idan noon ɓe mari ñiiƴa e jonneɓe kamɓe inchallah jalla wala ɓe weɓitana en yewtere nden. haare en torama heɗitagol yewtere nden fi en wawu naftorde ɓawa ɗon noon ten yeggitude eɗen mari hoɓɓe kañum kadi ɓe andantedema ko woni golle mabɓe ko yuɓɓangol en ɗi gimɗi waɗane en ɗum e arabu. ɗen andi ñande en addino yuɓɓayɗo e pulal, hande kadi en addi sukaɓe tun yuɓɓayɓe e arabu. ko fiyen andu enen ɓe sukaɓe wallahi sen jangali haɗa en fiji ko waɗi ko enen wonata mawɓe ɓen si ɓuuri ɗo seeɗa. kañum kadi ko enen wawata jogogol ka dina. oten accu ha aduna mettita en, aduna accita en, innen en tuubay en faalete artugol feewen. ene on tumasi ko honɗum enen e Allah on. idan noon koko wonɗen suka ɗo wakkiloto ɗen janggen tentini noon kaɗo dina heɓen ko heɓeten kon hara en fokkitade taw nawyugol. idan Cheikh Mouhammad min jonniti on yo on weɓitan e yewtere nden inchallah jallala faltatafaddal mashkura wa majura. alhamdulillah alhamdulillahi alladi allama bilqalam allama al insana ma lam ya'lam wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu allahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa abada rabbahu hatta ataahu al-yaqin. tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بعد يتلين الله سبحانه وتعالى جولو لين نلاد ميد محمد صلى الله عليه وآله وسلم mi hiwri on hiwrango islam woni yo jam e kisal woni e dow moɗon haray kono ɓeɗo ceernoɓe meɗen no ɓe humpitiri en ɗo ni haray ko yewtugol na gandal na ɗum ɗo kono koko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makuno kon tun balligha anni walaw aya haray yottinanan e dina kan hayso ko aya goto woni ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ma haray an kadi ya yottin ɗum ɗon moƴƴa yer ko wawɗa e mum kon haray noon no ɓe humpitiri en noon kadi e yewtere nden koko yiiloto ko immorde ɓural ngal ɗo gandal. haray noon sen inni gandal ngal ɗen andi haray ko fandi ɗen e ngal ɗon gandal ko ilmu shar'i haray ko gandal sharia ngal woni ko fandi ɗen e muɗum. neɗɗo wonɗo e ngal ɗo gandal ɗaɓɓude ngal ɗo gandal o tampa e nden ɗon tampere e ko tampata e muɗum ko honɗum woni baraji ko heɓata e muɗum ko honɗum kadi woni nafoore ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanta neɗɗo on. goɗɗi ɗin hara ko aduna ɗo, goɗɗi ɗin kadi hara ko yawmal qiyama ɗin ɗon woni ko fadimo. hara ɗen andi ko ɓuri teddude e jonde, ko ɓuri moƴƴude e jonde, ko ɓuri labede jonde ko jonde nden nde tawata ko gandal wona haalede fi nden ɗon jonde. hara ko nden ɗon jonde kadi ko fi honɗum wona yewtede fi nden ɗon jonde ko fi Allah subhanahu wa ta'ala fi nelaɗo makko on wona yewtede nden ɗon jonde. ko ɗum waɗi si nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki hadith ɓe maki majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatadarasuna kitaballah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum. ɓe maki yimɓe joɗotako e jonde immorde e cuuɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin hara ko ɓe woni joɗori e ɗin ɗon cuuɗi ko jangugol oɗo alqur'an jannidiramo hakkunde maɓɓe siwana Allah subhanahu wa ta'ala on o nafirayɓe woni o waɗanayɓe ɗon piiji tawata ɓure nayi ɗen ɗon hara ko kamɓe tun hertori ɗen ɗon. ko ɗum waɗi ɓe maaki illa nazalat alayhim sakina wa khashiyatuhum rahma wa haffatuhum almalaika wa dhakarahum llahu fi man indah. nelaɗon sallllahu alih w sallam ɓe maaki si ɓeɗo jooɗi ke nden ɗon jonde ɓe maaki haray Allah subhanahu wa ta'ala aranun ɗum e ko waɗantaɓe kon hara o jippinay ko wini kon o jippinanay ɓe sakina woni deƴere Allah subhanahu wa ta'ala jippinanay e ɗum e dow maɓɓe. haray ɗen andi deƴere nde Allah subhanahu wa ta'ala jippinanta e yimɓe ɓen ko nden ɗon ɓuri deƴere fof ko neɗɗo heɓata e hoore ndi ɗo leydi. ɓaawo ɗum ɗon kadi hattali ɗon tun wa khashiyatuhum rahma yurmede Allah subhanahu wa ta'ala kadi hara ko ɗum ɗon kadi woni ko suddata ɓe. wa haffatuhumul malaika ɗiɗo malaikaji kadi tedduɗi kanji kadi ko honɗum hara Allah subhanahu wa ta'ala hon hino waɗi ɓe wonɓe yewtude fi kaɗo dina hara Allah subhanahu wa ta'ala immini malaikaji hino anturi ɓe hino hurniti ɓe. ɓaawo ɗum ɗon ko ɓuri mawnude kon e ɗiɗo piiji nayyi fof nelaɗon ɓe maaki wa dhakarahumullahu fi man inda. Allah subhanahu wa ta'ala on janto inde ɓeɗo jooɗiɓe fi yewteɓe fi ngal ɗo gandal Allah subhanahu wa ta'ala jantoɓe honto ko makko ton e homɓe o jantotoɓe ɗum e malaikaji ɗin. te ɗen andi le ɗiɗo malaikaji ko ɗi Allah subhanahu wa ta'ala daali la ya'asuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. ko tawata ko ɓe wopata Allah subhanahu wa ta'ala on ɓaawo ɗum ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala kala ko yamiriɗi hiɗi waɗude ɗum ɗon. si tawi noon ɗum ɗon noon an neɗɗo ma an inde ma nde jantama e ɓeɗo malaikaɓe haray ɗum ɗo neɗɗo jaka yo andu ko woni dogande kon e fingal ɗo gandal haray Allah subhanahu wa ta'ala on haysi yimɓe ɓen foygintini ɗum ko adunaga walla foygintinima an neɗɗo on wonɗo ɗaɓɓude ɗum ɗon on andu haray Allah subhanahu wa ta'ala on hino teddini fi maɗa ɓay saabu hon ɗum o jantike inde maɗa honto ko tawata ko malaikaji ɗi tawata ɗi meeɗa yeddude Allah subhanahu wa ta'ala. haray ɗum ɗon tun no foti neɗɗo wonɗo ɗaɓɓude gandal ngal mo foti haray wakkilanade gandal ngal so andi ɗiɗo baraji. ɓawo ɗum ɗon kadi haray musidɓe hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala kadi haray o ɓanti fingal ɗo gandal
o ɓanti kadi jogiiɓe ngal ɗo gandal woni karama koɓɓen e taalibaɓe wonɓe ɗaɓɓude fi ngal ɗo gandal. O ɓangini kadi nokku maɓɓe, o ɓangini kadi martaba maɓɓe ko honto ɓe fewndi. Allah subhanahu wa ta'ala o daali yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala o daali haray dey himo ɓanta ɓen homɓe gomɗinɓe ɓen, o ɓanta e fi maɓɓe ɓaawo ɗum ɗon kadi walladhina utul ilma darajat, e ɓen kadi ɓe tawata okkaɓe gandal ɓen ɗon o ɓantanay ɓe martabaji. joni noon sen daari te ɓen ɗon janguɓe ɓen karamo koɓɓe noon ɓen okkaɓe ɗon gandal heɓe jeeya e gomɗinɓe ɓen, kono ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala hertimɓe ɓaawo nde huɓintinno heɓe jeeya e gomɗinɓe ɓen, kono ɓayi martaba mo ɓe fewndi on, martaba mo ɓe woni fimum on ɗon ko martaba tedduɗo. Allah subhanahu wa ta'ala tawi ko ma o hertinana ɓe kamɓe walladhina utul ilma darajat, woni ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki gandal jeeya kadi gandal ngal ko honɗum kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala okkata ngal. haray ko ɗum ɗon al ilmu yu'tihu llahu man yasha, haray Allah subhanahu wa ta'ala no okka kadi gandal ngal hombo kala mo o muuyi okkude ngal ɗon gandal. ko homɓe woni ɓen no okketeɓe ngal ɗon gandal. ɗen andi kadi buy hino jangude hara ala heɓude ko woni jangande kon, no gasa hara ko annuyeji ɗin, no gasa hara ko mawnintinare ɗum ɗon heeɓi, haray ɗum ɗon fof noon koko nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam makino kon ɓe maki yahmilu hadha al ilma min kulli khalafin udulu, ɓe maki haray ko heɓata ngal ɗo gandal, okkete ngal ɗo gandal e kala lontotoɓe ara oɗo ko aduna ɗo, ɓe maki ko homɓe ko ɓen ɓe tawata hara ko udulu nunɗuɓe ɓen. Allah jaka kadi nunɗal ngal si tawi onti hino jangude nunɗal heɓaki ton walla hino jangude hino mawnintini e ko woni jangude kon, haray ɗum ɗon kadi ɗewa innude haray mo ɗaɓɓude, kono ko won ɗaɓɓude kon haray ko kanko na ko satti heɓugol won ɗaɓɓude, kono haray ko kanko so heɓali ko kanko waɗi piiji tawata haɗoji o heɓude gandal ngal. ko ɗum waɗi si nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam waɗani misal gandal ngal fiyen andu tu wonɗo ɗaɓɓude gandal ngal kadi haray mo handi e neediji imo handi kadi e cippitagol woni yeeso karama koɓɓen walla yeeso ɓe wondaɓen walla yeeso kadi hayɓe andaɓen kadi. ko ɗum waɗi ɓe maki mathalu ma ba'athani llahu bihi min al huda wal ilmi ka mathali ghaythin, ɓe maki sifa komi nula kon e muɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala nulimme muɗum kon immorde e peewal immorde e gandal ɗum hino wayi wa toɓo. honno noon misal ngal ɓe maki asaba ardan fa kana minha ta'ifatun qabilatil ma'a wa anbatatil ushbal kathir wa minha ta'ifatun amsakatil ma'a wa lam tumbitu ushban wa minha ta'ifatun wa minha qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu ushban. ɓe maki haray ɗum ɗon hino wayi waɗan ɗo ndiyam toɓojang, si ndiyan saaƴi hiɗen andi no waɗire ngal ɗon misal noon ɓe maki hino haray leydi ni hino fecci pecce tati. feccere araner nden jaɓay ndiyan ɗan gollitira ndiyan ɗan tawata ɗen ɗo leydi ndiyan ɗan dewa e mayri ndi fuɗina kadi puɗi yimɓe ɓen nafitora e muɗum ndin ɗon ko leydi barku ndi ɗaɓɓandi. no wo ton kadi leydi ndi tawata ndi jogoto ndiyan kono ndi fuɗinta hayfus, no ton kadi leydi goo ndi tawata ndi jogota ko ndiyan ndi fuɗinta hayfus. ɓe maki awa ɓerɗe yimɓe ɓen kadi e gandal ngal ko ni wayiri. ɗen andi si ndiyan ɗan saaƴi ko honto ɗa yahata ene koko hoore pelle ɗa wonoyta, ɗen andi na toon ɗa wonoyta, ko honto ɗa wonoyta koko jolti ton. awa jaka kadi neɗɗo jangowo on kadi si tawi himo townintini e ko woni jangude kon haray fi yo heɓu ko faala kon haray en wawatamo taƴande o heɓata, kono haray himo ardude himo ɗaɓɓude, kono himo woniri ton kadi e tawata piiji wawɗi tawata ɗin ɗon ɗi haɗay neɗɗon o heɓugol gandal ngal. hino jeeya e ɓural kadi gandal musidɓe, sen daari alqur'anul karim gila ko fuɗɗi suratul fatiha en daari ha nas minal jinnati wan nas, en yiyata ko Allah subhanahu wa ta'ala aya mo Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗaɓɓu ɓeydanede siwana yo aya goto. on ɗon aya ko fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yoɓe ɓeydane fi muɗum, ɗen andi ko fi ngal ɗo gandal. Allahu akbar. honɗum wonɗum ɗon wa qur rabbi zidni ilma, wi'u am muhammad honɗum yo jomima yo ɓeydane gandal. enen kadi si nelaɗo yamirama ɗum ɗon
haray fa nahnu min babi awla. ɓe tawata Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko hombo wonnoɓe jannude Jibril, ko hombo wonno jonnude Jibril ko jannata nelaɗon Allah subhanahu wa ta'ala. joni noon si tawi Allah subhanahu wa ta'ala on hino jande Jibril hino jannude nelaɗon Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kadi yo nelaɗon ɗaɓɓu ɓeydanede, haray enen wonɓe leyɓen awa ko enen ɓuuri handude e ɗaɓɓude ñande ɓe ɓeydari immorde e ngal ɗo gandal. ɗen andi ñande ɓe ñande hiɗen torade yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu arsike, yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu fi aduna on yaajede e ɗum ɗo fof hiɗen torade ɗumanade, kono ko gandal ngal honɗum Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri nelaɗo on honɗum fiyen ɗaɓɓu yoɓe ɗaɓɓu ɓeydari. enen kadi noon ɓayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hara enen kadi ko enen ɓuuri handude ɗaɓɓugol honɗum ɗaɓɓugol ɓeydari e ngal ɗo gandal. hara hino jeeya kadi e ko talibajo ɗaɓɓowo gandal o foti andude, hara yo si tawi ɗe wawno innude mantorgol ɗaɓɓugol gandal ngal hino dagino, hara ɗe wawno inde talibajo on yo manto. sabu honɗum nun sabu dade nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam tawde talibajo on kan haray kanko himo jeeya e ronoɓe annabaɓen. ndeno fof no rona mawɓe mum walla fof no rona ɓattiɓe mum, haray kanko ko hombo o woni ronude ko annabaɓen kanko woni ronude. ha nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki innal ulamaa hum warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama fa innama warrathu l ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Allahu akbar. nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki haray ko ɓeɗo karamokoɓe wonɓe tewrude etade fi kañum kadi andugol andina kadi mofte ɗen, ɓe maaki ɓeɗo kamɓe woni honɗum ko kamɓe woni ronoɓe annabaɓen. ko honɗum annabaɓen acci ko jawdi walla ko halis walla ko kanŋe, nelaɗon ɓe maaki fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, hara dey annabaɓen kamɓe ɓe roninali kanŋe, ɓe roninali halis. ko honɗum ɓe ronini fa innama warrathu l ilma, haray kamɓe ko gandal ngal woni ko ɓe ronini. nelaɗon noon ɓe tabintini ɓe maaki faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, haray kala on etiɗo wakkili e tampere nden ha heeɓi ngal ɗo gandal, haray de yo andu kanko o heeɓi honɗum geɓal timmungal tis. te ɗum ɗon on tigui haray ɗum ɗon awa kadi talibajo ɗaɓɓowo gandal ngal haray himo foti andude kanko ko woni ɗaɓɓude ɗo kon, haray ko ɗum ɗon ko dondinelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum waɗi Abu Hurayra radiallahu taala anhu mo tawata en fof mo anduɗen walla ɓurɓe men mo andi mo nanta inde muɗum, haray kanko tuma nde nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam feƴƴini nde yimɓe ɓen fof yeehi walla ɓurɓe ɓe yeehi e sooda yeeya, o yahayno ko marché o inna honɗum onon wonɓe yeeyude ɗo sooda ɗo on ari ga te dondi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hino sendede ko juulirde. o yahata ƴetta onon kadi geɓal mol ngal, andi yimɓe ɓen hino yiɗi haalis on, ko ɗum addi ɓe ko marché, ɓe accita ko ɓe yeyno kon fof ɓe yaha on to ɓe yaha ko juulirde. kono si ɓe yeehi ko honɗum ɓe tawayno, ko ɓe tawayno ko yimɓe hino jooɗi hino jannidira oɗo alquran, hino jannidira kaɗo diina, ɓe arta ɓen Abu Hurayra a feetinayi men ko honɗum menen men ɗumannaki men yiyal ton hay fuu so hino sende. kono Abu Hurayra inna enen on yiyal ton ɗu kurunji ko yimɓe hurditi ko tawata hino jange hino jannidire, ɓena men yii kay ɓena ko ɗum ɗon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam acci ko hoore leydi ɗo ko ronete, ko ɗum woni a sendede, onon kadi yahe wata on faɗu. Allahu akbar. jaka awa talibajo on wonɗo jangude on yo andu kanko kadi hara himo jeeya e wonuɓe ronude nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. te ɗen andi le dondi si neɗɗo feƴƴini ɗo joni si ronama jawdi makko ndin, hara jawdi ndin nde innete ñande ndi rona gasi, haray mo be heeɓi geɓal mum ngal. kono nelaɗo on kañum gila ɓe feƴƴini ha joni dondi mabɓe ni hino heddi hindi ronede. ko hombo no woni ronde ndin ɗon dondi ko karam wonɓe jangude ɓen. haray awa enen fof ɓurte wakkilade ande ngal ɗo gandal jaka wonɗo jangude on, haray ko honɗum ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam o woni o ronude. hino jeeya kadi e ɓuural ngal ɗo gandal musidɓe, tawde ngal ɗo gandal kangal nde baraji piiji ɗin fof nde no taƴa e mayde wonɗo gollude on, masalan hiɗa juulayno ko honde tuma baraji julde nden taƴata ñande inna neɗɗo o feƴƴini,
hara gila nden ñande julde winditantake ma baraji korkoɗa hoorayno sa feƴƴini gasi siɗa itteno zakka si feƴƴi gasi ko ndaren gandal kañum fiini jommum feƴƴini kañum baraji mum ɗum kubata nelaɗon sallallahu alih w sallam ɓe maaki ida mata ibni adam inqata'a amaluhu illa min halath ɓe maaki si yeehi neɗɗo ha o feƴƴini piiji makko ɗin fof golleji makko ɗin fof relaxion ji makko ɗin fof ɗi kupay ɗi taƴay ha heddo piiji tati ɓe maaki illa min sadaqatin jariya awa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah ɓe maaki hara hino jeeya ɗin piiji tati ɗi tawata ɗin ɗon ɗi kupata fanni ma aduna on hino heddiɗo ɓe maaki hino jeeya e muɗum sadaka ilowo masalan neɗɗon hino daruno école hino nafitorede ɗum ɗon école on ɗon ko jangete ɗon fanni ma on ɗon hino heddi haray on ɗon himo nafitorde baraji ɗin wono noon kadi himo jogii ɓiɓɓe ɓen himo ne'iɓe e dina islam on ɓen ɗon kadi fanni ma koɓe toranimo wo ɗum ɗon kadi hewto e mo ɓe maaki noon aw ilmun yuntafa'u bihi walla gandal karal ngal ɗon kadi gandal ko wona ngal nafitorede ɓawa makko te sen daari ɗiɗo piiji tati fof no gasa ɓiɓɓe makko ɓen aro e ñande goo inne ɓiɓɓe ɓen fof ɓe maayi ɓen ɗon gasi ɗin ɗon baraji kadi ɗi kupi sadaka jariya mo wanno on kadi sadaka ilayɗo on kadi ñande goo siko école no gasa inne école on o yani ɗum ɗon fof hino gasa kono ndaare ngal ɗo gandal est ce que hino gasa ngal ɗon ngal gasata fannima aduna on hino heddi enen ɗaɓɓowo gandal on haray hino foti andude ɗum ɗon kadi haray kadi ɗum ɗon himo foti andude haray ko woni e mum kon kadi jokka mo baraji ɗin hino windede fewndo o wuuri ɗo baraji ɗin kadi hino windede fewndo kadi o wawana hoore makko te hara kon on sumale o ɓuri soholde o ɓuri haton jinde e hon ɗum e ɗiɗo baraji hara hino jeeya kadi ɗum ɗo kadi hino jeeya kadi e ɓural gandal ngal musidɓe haray ngal ɗo kadi gandal ko ngal kadi woni mande tindinore Allah subhanahu wa ta'ala hino yiɗani jiyaɗo wonɗo e ɗaɓɓude gandal ngal hino yiɗanimo moƴƴere ɗum ɗon kadi si neɗɗon hiɗa e ɗaɓɓude gandal ngal haray hino jeeya e tawata ɗum ɗon hino jeeya mande e mandeji tawata Allah subhanahu wa ta'ala hino yiɗanma moƴƴere wannelaɗon sallallahu alih w sallam e makiri man yuridillahu bihi khayran ko honno waɗantamo yufaqihu fi ddin kala mo Allah subhanahu wa ta'ala on fandani moƴƴere ko honɗum ko jonnugol mo immeuble ji ko jonnugol mo jawle ko jonnugol mo sonnaɓe labaɓe ko jonnugol mo honɗum o wayna ɗin ɗon piiji fof ɗin ɗon piiji fof no wawi arde noon kono ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala on daali e nelaɗon ɓe maaki yufaqihu fi ddin ko andingol mo e nder dina kan jaka noon an si tawi hiɗa dogande fi ɗum ɗon famugol e kaɗo dina haray ɗa wawi jortade labina jortoye on labina kadi fondude nden anda enede Allah subhanahu wa ta'ala jaka hino fandanilan moƴƴere ɓay ko hombo humpiti hen ɗum ɗon komo tawata la yante ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha komo tawata o haalta e beleɗe muɗum kala ko o haali ko Allah subhanahu wa ta'ala wahinimo yo o haal ɗum ɗo woni nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam haray awa jaka ɗaɓɓowo gandal on hino foti andude ɗum ɗon kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala on haray hino falanimo moƴƴere hino jeeya e muɗum kadi e ɓural ngal ɗo kadi gandal nde tawata ngal ɗo gandal ko kangal kadi woni laawol hewtinoyowol wonowol sabu bi idnillah hewtinoya neɗɗo on woni oɗo aljanna te ɗen andi le kala ko wonɗen ɗaɓɓude ko hoore leydi ɗo enen julɓe ɓen haray ko honɗum wonɗen ɗaɓɓude ko ɗaɓɓeten kon fo ɗo ko sakkitorten ko yingol Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan neɗɗo aljanna ko ɗum woni ko ɗaɓɓeten te joni noon jaka a ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal kadi ko laawol sabu laawol hewtinoyowol neɗɗo on e on ɗon aljanna won nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe makiri man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala natuɗo e laawol himo payto e ngol ɗon laawol himo ɗaɓɓa e ngol ɗon laawol honɗum gandal arna jawdi wana ɗum ɗo ko gandal won ɗaɓɓude e ngal ɗon laawol ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala on newnanaymo e ngol ɗon laawol ɗum ɗo wonanamo sabu ha hewtinami oɗo aljanna te ɗen fof e meɗen ko ɗum ɗo woni ko toroteɗen kon haray ko ɗum waɗi haray neɗɗo ɗaɓɓowo gandal ɗon haray yo ɓurtu en fof en ɓurtu wakkilade ɗaɓɓal ngal ɗo gandal anden ngal ɗo gandal haray ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala on honɗum hino
ɗiɗo baraji fof hino e dow meɗen. hara ko ɗum waɗi kadi si nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe makuno kadi neɗɗo sino yiilade ha o hewti e ɗiɗo nokkeli mo jindude ha hewti nokkeli jangueteɗi, haray kankadi ko hawji wo ko hawji yo eto kankadi heɓa baraji e ɗum ɗon. o jooɗo ɗinɗon nokkeli o taɓa kankadi ɗin baraji heɓotoɗi ɗon. ko ɗum ɓe maki ila marartum bi riyadil janna farta'u, si on yeehi ɗon jindude e hoore ndiɗo leydi on hewti e beeli aljanna ɗin, haray de jooɗe onon kadi ñeɗon sele ñeɗo yaron, woni sele onon kadi heɓon baraji heɓotoɗi e mum ɗin. sahaba ɓe ngalli ɓe maki wa ma riyadil janna ya rasulallah, ko honɗum woni beeli aljanna ko aduna ga, te ɗen andi aljanna ko lahara to woni, ko honno neɗɗo on wawata heɓirde ɗum ɗon ko aduna ga. ɓe maki nelaɗon sallllahu alih w sallam ɓe maki ɗin ɗon beeli ko hilaqu dhicri, ko tawata ko kurunji ko huuɓita hino jangede fi dina Allah subhanahu wa ta'ala kan. haray ɗum ɗon kadi jaka ɗum ɗon haray ko honɗum ko moƴƴere tawata waɗanade honɗum ɓeeɗo ɗumaniɓe, ɓeeɗo tawata wonɓe jangude. haray ko ɗum ɗon fanɗen andintinde hande oɗo émission meɗen gandal faamu. haray ko ɗum ɗon e oɗo kay nokku meɗen woni Jama TV waɗaɗo barki. haray ko ɗum ɗon fanɗen andintinde seeɗa karama ko ɓen haray ɗon ɓe ɗo inchallah. haray ɗen joni taɓe konngol ngol bismillah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. aywana musidɓe julɓe, haray en yiidi ndinel daari nde andantede ma ustad en ceerno Mouhammad Ba ɓe neldi en ɗo. i wallahi ala ko ƴetti njuuri dewti e dow njuuri si wona fiyo boolije ɗen hetto yetta baɓe ɓen heɓa ko rottane. si tawi no kayna ɗum num haray no ala ko dewtete njuuri e dow njuuri, wa illa tun haray waktu mo andantede ma hiɗen okkunoɓe on no heddi seeɗa. ɓawo ɗon noon si huccitanen Cheikh Ali, idan noon ɓe yewti e musidɓe ko yewti e ngal gandal ko andantede ma en fo en nani ɗi. miɗo tori nde Allahu jalla wa ala tawnata en min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, ɓen heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude ko ɓe gollitira. wa illa tun en ɓeyte toon seeɗa ko yowiti e ngal gandal ko andantede ma ɓe addani en ayeje, ɓe addani en hadise. en daareyi karama ko ɓen ko honɗum wi e ngal ɗo gandal. se daari imamu Shafi'i musidɗo sa jangi oɗo maalu sa hiɗike ngol konngol ɗo tun yonima ko tinnoɗa e jangugol ha ñande hawra e joomima. imam Shafi'i ɓe maki wo wondanedema innal ilma yurfa buyutan la asasa laha wal jahlu yahdimu buyutal izzi wal karami. wondanedema ayi ngal gandal ɓantay galleji ɗi andantedema fondation alano e ɗon, ɓantay galle ɓanta fi yimɓe ɓe andantedema hari ko jasunoɓe jangunoɗo ala e maɓɓe ɓe teddinanoka goɗɗo yiɗano ɓeɗo. hande Allahu tabaraka wa taala wurta goto e maɓɓe oɗo o duumo bimbi e kikiɗe himo janga. Allahu tabaraka wa taala ɓanta fi oɗo haray yon andu oɗo goto Allahu tabaraka wa taala ɓantiri fi mon on fof. kono noon angal gandal karama koɓe maki wo ɗum yirbinayi galle nde andantedema ko teddugal. si tawi ko karama ko en janguno karama ko en feƴƴini, ko soro en janguno soro en feƴƴini, ko baben an janguno baben an feƴƴini, onon hedditiɓɓen on jaɓano jangude on woni yasuɓe. i wallah idan innal ilma no gandal yarfa buyutan la asasa laha, kono wal jahlu majjere yahdimu buyutal izzi wal karami, yirbay galle teddugal e mangural sabu angal jangolɓe. se daari abi ishaq al elberi ɓe maki wo haray wondanedema walaw dhukta min halwahu ta'aman la atharta ta'alluma wajta hatta ɓe inni he suka
maki wo wondanedema mi Allahu tabaraka wa taala da'awtuka kan ila ilmin takunu bihi imaman ka ayyo oɗo suka wi'eteɗo Aba Bakirin da'awtuka ila ma fihi hadduka in aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahayta wa in amarta. wondanedema ka ayyo Aba Bakirin mi noddima faade e ngal gandal ngal andantedema si a jangi a duumike a wonayi imamujo ka ɗoftaɗo si a haɗi yimɓe ɓen aray gollitira ko haɗɗa ko si a acciti yimɓe ɓen kañum kadi si a haɗi yimɓe ɓen accitay ɓe ara e ko haɗɗa kon ɓe accita ɓe ronka wadde ɗum ɗon. idan musidɓe ngal ɗo gandal se wi en yewte ngal ɗo ha janggo en gaynata mais kono en andintine tun enen ɓe talibaɓe wonɓe jangude wono karama ko ɓen innitino wondenedema ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa unbika an majmu'iha bi bayani. ka ayo musidɗo a heɓata ganda si wona e piiji 6 ɓe maki zaka un ko yawunu ƴoƴuɗo wa hirsun lerɗanɗo reeriɗuɗo yiɗuɗo gandal ha ɓurti ɓe maki wa bulghatun honno zaka un wa hirsun wa ijtihadun haraka tinniɗo wa bulghatun hara ɗon kañum kadi ka a ñamowo seeɗa yondino e ko ñaami kon ɓe maki wa irsadu ustadin ɓawoɗon karamo ko ma sappanoma jangunde ɗo deftere janga e woɓɓe go ɓeyditi wa suhbatu ustadin wonda e karamo ko ma hara jaɓali seedude si a waɗi ɗum tun ɗiɗo piiji 6 a wone gando. idan no musidɓe julɓe koko ɓe yewtno en kon tun wondanedema ngal gandal ko khafiful hamli yujadu haysu kunta. gandal ko hoyfuɗon dongal kala wo ko wonda a tawete ɗon seedey ɗum ko hoyfuɗum dongal oɗo o are ɗo o addora ɗo 500,000 walla 10 milliards wallahi so o fuɗɗike sendude e nder hoggo ngon o senday ko jogi kon ɗuyɗo ka an o jogiiɗo gandal a aray tawa ko addorɗa ko hino ɓuri 10 milliards anditen karama ko ɓe innino laysa shartan an yakuna risqu malan wona charte alkisa ma kon ko jawdi de ɓe maki wa qad yakunu risqu aqlan rajihan qad yakunu risqu qalban safihan qad yakunu risqu a'malan tiwala on yika. idan wona charte bani adama Allah no yiɗimo o arkisi mo ndiɗo jawdi o way bal golle maɗen si feppodiri e ko Allahu tabaraka wa taala yiɗi kon bimbeki kede e duumi e ɗaɓɓogol ngal gandal hade ya wawa famude ɗum ɗon ko ɗum woni ko ɗaɓɓa e maɗa ko ɗum noon abi ishaq al irberi ɓe yuɓɓanin ko ta iya maɓɓe ɓe maki wo wondanedema si tawi an o bani adama a mettike ko gandal weli kon wondanedema a accitata gandal ngal i wallah musidɓe. idan noon en artay kañum kadi e musidɓe ɓen ko en andintimɓe yer kala faalaɓe yen humpodir no wawi waɗude 206 209 o nodda ɗon on togi kañum kadi ɗibba 54 on hara on togi heɗitaki faalaɗo yoddude ɓe ceernoɓe mawlanaɓe ɗo imma ko Cheikh Ali kono haray ɗo yen huccitande ɗon kañum kadi en yahay taw Cheikh Ali hade Cheikh Ali min hiwrike on min lando on ko Allahu tabaraka wa taala no arkisi on wawgol yuɓɓugol ɗi gimɗi e arabu ko andentedema ɗum no sattani hewɓe onon ko honno fuɗɗo ɗon jangude ha Allahu newnani on fuɗɗi ɗon yuɓɓude seeɗa seeɗa ya Cheikh. alhamdulillah min jadid alhamdulillah rabbil alamin summa assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. haray musidɓe julɓe kono ɓe holliri non rek haray ko taalibajo gandal taalibajo wonɗo ɗaɓɓude gandal pay kum tokkosum kadi tawta ɗon ko ɓenta kon alhamdulillahi rabbil alamin. haray menen vraiment komin taalibaɓe wonɓe jangude duɗinike yoga e ka jungo karamokoɓe tedduɓe hafizahumullahu wa ra'ahum amin amin subhanahu wa ta'ala rewnuɓe ayna ɓe acca ɓe e gurnan ha ɓurani ɓe nafa mofte ɗen
fota ɓuri ko ɓe nafi kon haray gandal kañum toujours koko no andirɗen no haray ko baa fuɗɗorta janga sigi fillita jangira noon seeɗa ha towa e gandal wooda piiji ɗi annduɗa buyi haray min kono mi holliri on noon rek kaka majlis jon tigi fuɗɗi janngugol woni jangay ɓe no andi ko ndu woni majlis bada dalik min rutti ka école ji machallah kono noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala newni on tigi jon jangi hande machallah ha hande noka kulliya haray noon ko yettere Allah boyi haray amma ko yowodiri e fii université ga université haray fii ko yowodiri e ko fii ko ɓeeɗo landi kon fii yuɓɓugol gimɗi e haala arab haray ko hunde nde tawata ko hunde ɓooyunde nde tawata ko nde rona ko e arabuɓe ɓen wonande janggay ɓe arab ɓen tawno noon mofte kala woni umma kala no mari shu'ara ɓe muɗum ka français ɓe mari yimayɓe ka anglais ɓe ko noon kadi ka arabuɓe kono goto fof goto ko bange ka janguirɗa ɗon haray ko hunde nde tawata nde welilan depuis neeɓi nde tawata ko hunde nde tawata ko welndelan nde tawata simi yihino mi jangi mi weltoray tawa kadi hino ɓuttinilan kadi ɓernde joni noon nde tawno hunde welilan ɓuttinelan ɓernde on tigi jo wi inchallahu mi waɗay kala ko mi wawi mi etoto kala no mi etorta inchallah ha ñande go min kadi mi wawa yuɓɓude haysi ko gimol gotol e haala arab sabu hunde nde welilan vraiment kono ka fuɗɗode hay no satti ha tawno e tawno noon ko jangata kon fiya wawa yuɓɓude ko hunde tawata ko hunde sattude woni gandal wiyetegal ngal arud donc hunde nden woɓɓe goo Allah subhanahu wa ta'ala okkay ɗum ko ɓe wiyata kon malaka hara vraiment janggani ko ɗuuɗi ɗellitaki ko ɗuuɗi kono hara so fuɗɗike tun hunde nden Allah subhanahu wa ta'ala newnaymo o yaha e muɗum no haniri noon amma no wowɓe wa min ɓe tawata wonko ɓeynta kon hakkilkin no ɗuuɗi ha haray kono berno etorɗa o haray ko berno etorɗa o vraiment hunde nden satta ha si tawidema Allah a yiɗi a dumanike machallah a etike a jokki jannanɗe karamokoɓe mana jangamɓe fannon ɓen eno ɓe tindinirta neɗɗo on siɗa faala wonde yimowo walla ɗa faala wonde yuɓɓowo gimɗi e arab si tawi a jokki ko no ɓe jannirta noon janganɗe ɓe jannata ɗen ɓe ennama ya jokkuɗen ɗon sa jokki ɗiɗo hutuwaji a wawa wadde vraiment on tigui jon nafitori ɗum ɗon buyi machallah haray gonko ɓeynta kon ka fuɗɗode on tigui jon windayno piiji go tawa vraiment ɗum ɗo windaki par ce que an tigui a wowlay tawa ko wonɗa janngude sa jangi an tigui a tawa ɗum ɗo nanaki kono noon gonko ɓeynta kon ko matran hatta takuna bahran aywana ɓennayi ko seeɗa ha ɗuuɗa haray ko noon on tigui jo woni yaari seeɗa komi fuɗɗoto windude yoga e baytiji komi watta terminal par ce que noon jama an famata ko watta terminal joɗodayno e jaatiguiɓe muɗum waɗa ko ɓeynta ko musajala shi'riya oɗa jangga bayt an kadi jangga bayt jangon bayt koye nder ɗum on tigui watta wadde takti jangi bahriji seeɗaji na suuɓi bahar goto mo tawata ko bahar welɗo fi mo tawata iɗa wawi ekkitade on ɗon seeɗa homboni e majji woni bahru wiyeteɗo on bahrul wafir mo tawata taf ilaji muɗum ko ɗi jeego ko mufa'alatun ko ɗum ɗo woni bahar mum kono ko ɓeynta kon tun la ya'ti sahihan abadan ɓenne mufa'alatun fa'ulun haray on ɗon bahar ko bahar mo tawata ko bahar raɓɓuɗo ɗo te kadi wona mo zihafatji hewɗi natta e muɗum donc sa jokkimo hiɗa wawi inchallah Allah subhanahu wa ta'ala newnanama e ɓawde duumiɗa e muɗum a accitani yaha ha watta heɓude e muɗum ko nani inchallah machallah haray ko wano ni on tigui jon fuɗɗori seeɗa inchallah ha Allah subhanahu wa ta'ala newnani ɗum watti si heeɓi fikra heeɓi
miijitike hunde faalama wowlude e muɗum tawi joni Allah subhanahu wa ta'ala watti newnande on tigi si on tigi ƴetti rek inchallah wawa heɓude hen ko wowli tawa kadi no yaadi kadi eno karama ko ɓen janniri sartiji ɗi ɓe wallina ɗin fiya wawa windude ɗum ɗo wiye qasida aray Allah subhanahu wa ta'ala watti newnande on tigi jon waɗugol sifa wano ɗum ɗon haray ko wano ni on tigi jon fuɗɗori inchallah haray imma noon hannde miɗo addori ɗo yoga e qasidaji ɗi tawata mi miɗo windi qasidaji heewɗi seeɗa vraiment kono haray goto gonko ɓen taw goto fof goto ko winduɗa o ko winduɗa ta e nder ko winduɗa kon ton ko tawata hino ɓurama welde saabu hon ɗum noon saabu ko waɗi ha saabu winduɗa kon par ce que piiji gon ton a windiray ɗi fii tun hiɗa faala windude piiji gon ton ko hunde battinta ka wonkima ha ɗum ɗon duñama ha winda donc winda ɓen hino andi donc neɗɗo no woodi piiji ɗi hiyata walla no woodi piiji waɗaɗi e yeeso ma walla no woodi ko santirata ɗum ɗon battina e ma ha nokku ka tawata vraiment hunde a yiɗata nde yejjutude abadan ɗum wona saabu ha winda e mayre woni yewta e mayre fiyonde heddo hara ñande fof ñande sireɗi a hiyayde fiya wawde anditude eyyi haray ko ɗum miɗo mari qasidaji ɗiɗi qasidaji tati qasida arano on unwan makko on ko alqalbu ghimdu dhikrayat wallah ko qasida mo tawata wono mi haalirani on noon mi inni on komi fuɗɗoto windude komi watta terminal donc nden hitande ɗon nde tawata ko hitande takharruj woni yaltirde e marhala woni yaltirde étape ya étape goɗɗo goo ɓemi wonduno ɓen ɓemi wonno wallidirde ɓen nde yeehi ha min gayni waɗa examen ji fof paasi alhamdulillah fof heeɓi vraiment ɗum weeli on tigui kono woodi hunde wotere muusude lan nde tawata nde muusilan kono mi heɓanali nde feere nomi wawata nde gérirde sina harami mi rew e windugol woni hon ɗum sertugol e ɓen ɓe tawata hari ɓe wonanilan kotiraɓe an e miññiraɓe an e jaajiraɓe an e weldiɓe an vraiment tawmi ngal ɗon sertigal hino muusi sertigal ngal hino muusi wimi noon ɓaaru wonde wonno men sertay woni no wawi wonde goto fof goto yaara sengo par ce que ko jokkete kon haray no serti wimi si Allah jaaɓi mi windanay ɗum ɗo histoire honɗon windangol ɗum histoire mi windanay ɗum konnguɗi ɗi tawata inchallah mi janggay ɗi sanga kala nde mi yiɗi anditude komi waɗayno kon komi waddayno kon mi acca ɗi ɗo kadi janggo kala arɗo rewa anda woy vraiment oɗo rewino oɗo nokku o waɗino ɗum ɗo e oɗo nokku te tawno noon karama ko ɓe innayi o al ilmu saydun kono wal kitabatu qayyiduhu ɓeni qayyid kitabaka qayyid ilmaka bil kitabati merci donc haray gandal ko wañateri joni noon ko windugol ngol woni ko haɓɓirta ko wañuɗa kon tawmi yomi windu ɗum ɗon mi haɓɓa ɗum ɗon fiwata fiwata fuutolam machallah donc on say en ara e yiwgol on ɗon kasida ɗi inchallah mais noon kasida ɗi momi addori on woni kasida ratha hono ratha woni ko yewtugo mana ko goɗɗo maaya exemple mayde makko nde yurmama machallah taw ko neɗɗo tinninoɗo wakkilaninoɗo diina walla wakkilinoɗo vraiment wakkilaniɗo yimɓe ɓen anani yimɓe ɓen so o yeehi ha o feƴƴini hon ɗum winda yewta ko waɗayno duwanoɗamo toranoɗamo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere haala yoga e ɓuure makko ɗe o waɗno haray mi windi on noon kasida wonande ɓe karama koɓe men feƴƴimɓe ɓen ɗon tañƴiniɗo fanɗi mo andaɓe Dakar ɗo woni ceerno ɓeɗo oustaz imam ali Badam inchallah nde yawno haɓe feƴƴini vraiment hunde battini e yimɓe ɓen fof no battinire yimɓe ɓen noon ɗum battini e an min ha ɗaali tumbo e battingol e an woodi ko sondila wiilan windi e oɗo haadisa machallah haɓɓa ɗum mara ha hara heddoto abadan on noon kasida kan no woodi amma kasida tammo on ko kasida mo tawata nde tawno gonko ɓen taga wo mo waɗanima welo hankadi ruttirmo
welo maki mo ene welo no kafi'uhu aywa naam ka idan de yawno ha be do Cheikh Yero do invite mi e odo nokku hankin jemma vraiment mi jodi mi wi vraiment bar be invite lan yomi windu kadi haydum beynni ko yibbo gimdi be invite donc watami hadube hondum gondo welo kambe kadi mi jonna be seeda e min kadi ko mi andi ko aywa naam donc dum don on qasida don o heddanola woni o wona qasida mo tawata nde mi ndaarimo wo mi andi tay nyalande mi yawnode Jama TV machallah e on émission wiyetedo gandal e fam donc on qasida don o wonane lan zikriyat jango kala ardo jangoymo inchallah o anday odo o yawno e nokkel kaari wiyete nokkel kaari subhanallah izan ko ndo woni qasida tammon bi idhnillahi ta'ala haray mi aray yewto ngol on jangugol qasida aran on inchallah haray qasida aran ko mi wi on kon tum ko qasida mo mi yubbi e hondum e munasaba takharruj fi thanawiyya on fami donc iwgol marhala lycée yawgol nata université idan fi hondum fi yo hewna nan heddanolan donc haray mi indon kono qasida wete al qalbu ghimdu zikriyat mana bernde woni holgo mana anditande den manam kaka der bernde marata kala ko fejjinda kala ko fejji ko der to marata ha falama anditude ko bernde nen tum udditata andita sa gayni kadi ferma naam haray on qasida don mi wi ka fuddode halillahu yuthnini qalilan bima mada wa alhaqu ahbabi jami'an kama hiya wa kuntu qarira al-'ayni fi ahdanihim ay wallah wa lastu ukabidu fihim ay laghiya ay wallah wa kunna jami'an naltaqi kull ghadwatin ila ghurfati at-ta'limi wal qalbu safiya ay wallah wa ha ana hayranul fuadi kama tara hazinun ka'ubun la ara al-aisha hawliya Allah wa ayna rijalul fasli la ansa wahidan wa ayna rijalul fasli la ansa wahidan kadha sayyidatul fasli antunna thaniya ay wallah wa antum jami'an fil fada'ili sati'un wa antum jami'an fil fada'ili sati'un wa fil ilmi a'lamun wa fil 'izzi baqiya wa antum shumusun laysa yuhjabu nuruhu wa atharukum tabqa wa laysa bifaniya wa atharukum tabqa wa laysa bifaniya Allah haray al ikhtisar fi mana bayt mana qasida on mi mawbindiray haray odo qasida ko mi fuddorimo ko kom landal kom landagol est ce que hara Allah subhanahu wa ta'ala min natano est ce que himo wawi lan artirande parce que inna Allah ala kulli shay'in qadir kono bi mana do est ce que hara est ce que hara Allah subhanahu wa ta'ala yiltitanayno lan seeda e on zaman e on tammo tawata mi do wonduno e makko e yibbe am ben woni wondibbe am ben mi wondira kadi comme no mi woni nono mi yawtata nyalaade amen labade fotude de men fejjinano est ce que hara mi do tori ara mi do waysi mi yeloto hara Allah ruttitanayno lan dum e wonde hiden andi mamada mamada fat kala ko fejji lanni kono non ko honnum heddoto ko azzi zikriyat beni ko dum wadi zikriyat ini fo faji alha jamila yanda kullu shay'in sayafna wa yabqa zikriyat iwana idan donc min ni kadi beedo de ko yimbe ambe tawta men fottayno nyande o nyande be yamen ara men fotta ton me yurmundira donc dum don ko hunde tawta tajugol mayre on woni ko suni nimmi woni ko bittinimmi berne de haka tawata mi jodoto mi wana mi wastaysa mi wura Allah parce que neddo stayda wuri kono a ala sentirde ngurdan dan no faalirada non e no hidirda non haray e angal wuru ngol fayda ko gotum haywana ala
ru'yati sha'ir ɗum anno ɓeynay yitere yimowo e yitere mo yimata yita hunde wotere donc ɓernde yimowo e ɓernde mo yimata ɓe santirata hunde wotere anta taral umura adiya wa ana aral umura maza honɗum mujizat mi yeeya piiji ɗi mujizat ɓe ndawi darde ɗo hunde darande yiyande o ɗo façon min mi darande mi yiyande façon goɗɗo goo donc nazaratu sha'ir ko nazara mo tawata ko yahtalif an anzaril al-akharin aytum idan ko wano noon kadi mi inni onon fof ɓe tawata ko ene woni ko wonduno ko yimɓe tedduɓe ka bange gandal e ka bange ka bange teddungal te inchallahu ko waɗɗon kon meeɗata honɗum meeɗata lannude koko heddoto ha ñande aduna lannu isan ko ɗo woni qasida ara noon amma qasida ɗin mo wiɗen ko ratha imam ali badara ndaw idan qasida ratha mo waɗanmi ɓe battane feƴƴingol maɓɓe ngol isan mi wowlay baytiji ɗin inchallah arten e majji ɓe wi mawtul imami abkatat kulla muminin hatta bakat min mawtihi l aqlamu mawtul imami hayyajat naru l asa fi kulli qalbi muwahidin la yazlimu bimana la yushrik ɓe mawtul imami abkatat kulla katibin hatta bakat fi suhfihi l aqlamu mawtul imami abkatat kulla katibin hatta bakat fi suhfihi l aqlamu دح الإمام حياته في دعوة الإخوان في الدين الحنيف تام نورت درب المؤمنين فيا إلهي نوري قبر الإمام الأكرم آمين 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 نورت درب المؤمنين فيا إلهي نوري قبر الإمام الأكرم أغمده في رحمك يا رب الورى يا من برحمته يسير الأنجم الله أغمده في رحمك يا رب الورى يا من برحمته يسير الأنجم أسكنه في دار الخلود برحمة أسكنه في دار الخلود برحمة واغفر له ما قد جنى من مأثم واغفر له ما قد جنى من مأثم إذن أودو قصيدة وانو نانير دون دوني haray ɓeɗo ko ceernoɓe tawata ko andanoɓe ceernoɓe tawata ko gollannoɓe diina e nde saare ɗo fof hino andi ɓe fof hino andi ɓe wona innugol ko moɓe bokki manhaj walla mo bokka manhaj gonko ɓenta kon sahida lahu dani wal qasi idan joni ko ɗum woni ko on tigui yewɗo manam mayde maɓɓe nden sunini ɓerɗe ɗen sunini yimɓe ɓen sunini windeɓe ɓen sa yehi ka journoji ko kamɓe wona windede qasidaji miɗo andi mi yi winduɓe rathaji hewɗi e koɓe feƴƴini waɗi min kadi il faut mi tawe e waɗuɓe ɗum ɗo donc ko ɗum wasi mi inni ko wasi mi inni oɗo bayt mawtul imami abkatat kulla katibin kullal kuttab windeɓe ɓen fof ɓe wulli mayde maɓɓe kono koɓe gollitirta ko wi min kadi il faut mi wulla woni honɗum bikkiji ɗi ko ɗum wasinimi hatta bakat fi suhfihil aqlam yani hatta al aqlam bakaw في ماذا في صحف الكاتب لماذا لهذه القصائد الذي رثي بها الإمام إذن باودum vraiment ko wiɗen nani ko rek ɓe noddani diina kan ɓe wakkili ke ɓe acciɗo talibaɓe hewɓe ko wanno ɓawɗum duwani ɗen ɓe torɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo naaduɓe aljanna idan haray konko ɓente ko miskul khitam on woni ko sakkitorten kon woni ala no musidɓe on nani woko miskul khitam on ande Allah inni wo fi honno khitamu miskun timmorde nde ko parfait weteɗo misk on toɓɓere wotere si arno ɗo ko arna ɗo adno luɓata haalde ndin tagge idan no ɓeyni ko toɓɓere nden ni o kasida ɗo ko o ɓe neldi Jama TV o ɓe jooɗi ɓe windi hanki idan noon oɗo kasida
ko Jama TV jeyi e julɓe hedditiɓe fof idan noon cheikh neldade ko hebilani ɗon men kon awa haara yoƴƴitane men nam haray kono ɓe holliri noon mi wi oɗo qasida komi windumo mi hertinanamo kala man ni ndarowo Jama TV machallah e kala hettotoɗo surtout émission gandal e faamu machallah haray koko min non kon rek yimo kañum nde wondeji si ha goɗɗi go cukkima a wata joɗade a wata walade sina a yaltin koni ka ɓerde ko sinano ko ɗum wonta sabu ma milla wawi wiide sa milla wawi wiide yuɓɓo gimɗi walla yimowo ñande o maayi wo ande haɗa ko ndu wari mo ɗani ko ndu haɗa wari mo ko hunde wotere pet wawi wonde sabu makko o faale windude hunde o faale yaltinde hunde ka ɓerde makko kalo salo ha o maya sabu Allahu akbar sabu ko on waɗi si ha arima ka ɓerde tanki yaltani a fowtako wallahi naka sama kala de sa fuɗɗi ka ɗo winde ɗo qasida tanki nga heɓani makko ko falɗa kon a wata ñamude a wata yalde machallah donc ko hunde nde tawata ko hunde jarribande kala man ni jarribiɗo windugol anday ɗum ɗon wonay ko laaɓanma machallah idan qasida on noon ko no minirimo mi innimo baytun min ash-shi'ri manam gimol e nder gimɗi neldari wonande Jama TV e darayɓe Jama TV machallah mi wi qasida on baytun min ash-shi'ri uhdiha lakum fudala wa tastahiquna ما فوق البلاغات الله شكرا على نثركم للعلم والأدب الله وتخرجون أناسا في الضلالات أيوة نعم شكرا على نثركم للعلم والأدب وتخرجون أناسا في الضلالات هذه القناة بمعنى قناة جما تيفي هذه القناة تنير القلب والعقل الله وتنصر العلم من كل المجالات الله وتعملون بإخلاص لنيل تقى الله أكبر من الإله الذي فوق السماوات الله أعمالكم جيد جدا بقدركم الله أعمالكم جيد جدا بقدركم وتستفيد بها كل الجماعات الله هي do pular quoi hey jangu fama Allah nano émission wete aywa na gandale faamu hey jangu fama wa illa takhsaru al karama Allah من الإله وحتى في الجماعات الله اسكي فلارا اسكي اتسكيك انجم فام قيمته الله بين الورى حظه فوق الكنايات الله أكبر اسكي اتسكيك انجم فام قيمته بين الورى حظه فوق الكنايات الحمد لله من بالعلم فضلنا الله نفضل لمن هولنا أيوة. ما شاء الله الحمد لله من بالعلم فضلنا وجعل من حظنا نصر السلامات الله أكبر الحمد لله من بالعلم فضلنا وجعل من حظنا نصر السلامات ثم الصلاة على المبعوث سيدنا من أخرج الخلق من كل الضلالات ثم الصلاة على المبعوث سيدنا من أخرج الخلق من كل الضلالات شيء علي أولو نون ko ma firta non men ko wari ɗum ɗo ko neldare Jama TV on firtane men gimol humpiton ko honɗum mako ɗon ɗo arabe ko waɗi lan andi wonɓe ɓen yiɗuɓe ɓen Jama TV siivoɓe ɓen Jama TV e aduna o goto kala no humpa ɗi gimɗi andanteɗema ko saabu Jama TV ɗi winda idan musidɓe heɗoɗen ɗi ene ɗiɗo ko honɗum ɗi firti Cheikh Ali may machallah haray bayt ara noon ɓe wi baytum min ash-shi'ri uhdiha lakum fudala haray ko gimol
e nder gimɗi woni komi neldi on ono yimɓe tedduɓe wonɓe ndaarude Jama TV wonɓe hettade émission gandal e faamu kono noon miɗo anndi tun wa tastahiquna ma fawqa al balagati miɗo anndi mi neldi on ɗum ɗo ko laandi iɗon hanndi ko ɓuri ɗum ɗo kala ka hunde haaɗi kala ka hunde towi iɗon hanndi ɓuri ɗum kono noon nde tawno onon gonko ɓen tagon wo goto fof si hokki ko mari kon hay ko wudduɗo ara wudduɗo ara wudduɗo ala mi inni ɗon kadi shukran ala nasrikum lil ilmi wal adabi min on jarama hiɗo weltana e sakitugol mon ko wiyete gandal kañumma ene neediji wa tukhrijuna unasan fi dalalati kono noon kadi ɗo yaltina yimɓe heewɓe e majjireji ɗi ɓe wonno mo andano si ari hettike émission gandal e faamu o faamay ɗon simo monduno e majjere Allah subhanahu wa ta'ala rewa ɗo wona sabu o yalta e majjere inchallah o wi kadi hadihi lqanatu tuniru lqalba wal aqla o télé ɗo wiyeteɗo Jama TV o hentinay hakkil o hentinay kadi ɓernde ko wano noon kadi wa tanthuru l ilma min kulli l majalati ko wano noon kadi o sakitay gandal e façon ji ɗin fof hande no wawi hara ko fi ɗum ɗo nde yewde janggo waddama kadi goɗɗum go janggo wiyatama fi aduna janggo waddama fi gurdam donc ɗum fof ko gandal ko wano noon kadi wa ta'maluna bi ikhlasin li nayli tuqan donc on non gollirde na fiyo goɗɗo mantu on na fiyo goɗɗo waɗan on ko on non gollirde ko fiyon heɓu ko wiyete kon kulol Allah subhanahu wa ta'ala fiyon heɓu honɗum malal ka hombo Allah on merci min al ilahi alladhi fawqa samawati donc fiyon heɓu ɓural ka Allah subhanahu wa ta'ala won ɗon ka hoore asama a'malukum jayyidun jiddan bi qadrikum golleji mon ni ko golleji labaɗi fotuɗi embere moɗon kadi teddungal mo foɗu ko noon golleji mon ni kadi woni ko way kala man ni ndaruɗo on anday vraiment ko anduɓe goɗɗum jooɗiɗo ko wawɓe golle woni gollude ɗo sabu no a yiyata ton ko mettayma ko ɗum waɗi wa tastafidu biha kullal jamaati par ce que sa golli ko moƴƴi ko laaba fo nafitoray donc ko ɗum waɗi ko on ɗon golde kon ko hunde labade machallah min ɗon hey janggo faama haalamma janggo faama woni émission woni on ɗum gandal e faama wakkilo jangga faama wa illa tahsarul karama si wona ɗum a perday teddungal minal ilah aranuta a peyde teddungal e Allah subhanahu wa ta'ala ko on ɗon haaldani ko gandal sa ala gandal a wonay jasuɗo aranumta ko Allah taw perdata taw ba'da zalika hatta fil jama'ati hay yimɓe ɓen teddintama sabu angal ma gandal ngal mini est ce que a taskike on jom faamu est ce que a taskike darɗa neɗɗo marɗo faamu neɗɗo jannguɗo no gollodirte noon eno wuuriri noon est ce que a taskike on valeur makko on baynal wara hakkude yimɓe ɓen mi haalnama hazzuhu faqal kinayati geɓal makko ngal ɓural makko ngal kanko on faamuɗo janggi no ɓuri kala ko tawata hino luuɓe eɓɓidire e honɗum e ɓural makko ngal feƴƴi ɗum noon donc mi sakkitori mi wi alhamdulillahi man bil ilmi faddalana e yetti Allah mo tawta o kanko woni ɓurde ɗo e gandal o waɗi kadi wa ja'ala min hazzina nasru salamati o waɗi e geɓal meɗen woni sakude kolko ko wiyete jaam e kisal ɓaawa ɗum summa salatu alal mabu'usi sayyidina yo jaam e kisal e julde woni nelaɗo men on mo tawta man akhraja al khalqa min kulli dalalati yaltinɗo tagore nden e kala majjere e kala niwre majjere haray ko ɗo wonno hadiya mo on haray kala man ni wonno darde wonɓe darde Jama TV ɓen fof hiɓe weltana hiɓe jarna inchallah haray alhamdulillah rabbil alamin mi weltanike fof kadi mi rutta micro e sernoɓe ɓen assalamu aleykum waleykum salam hay wonam Cheikh Ali Jama TV caméraman ɓe ɓen e technicien ɓe ɓen jowma télé on yiɗuɓe Jama TV ndareɓe Jama TV weltanike on e ɗiɗo gimɗi ɗi annanteɗam heɗon neldi Jama TV aywana en nani ka ɓe woli ɗo naforeji hewɗi ko Jama TV jogiti ɗum ɗo ko suka yi ko pay ko ni woni ko yuɓɓi ɗiɗo gimɗi idan Jama TV Cheikh Ali weltanike on et puis onon e Cheikh Mouhammad ɗo lan andi ko ma Jama TV kadi daratoya e yawmun minen ayyam
min inna yeewon kañum kadi yon artu ko waɗi noon min añaya arka amen okkora men dey ko waɗi onon on ari on neldori men wa illa tum waktu on heewi en seeɗa mais ala kulli musidɓe e weltanike ɓe kono noon en yeggitali kañum kadi jooma télé on woni Mody Wuri hiɗen toro nde Allahu tabaraka wa taala watta barke e maɓɓe waɗa e maɓɓe nafoore ko nafata julɓe ɓen waɗa barki e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e ɓeygure nden waɗa barke e denanagal julɓe yiɗuɓe Jama TV eɓe ala dardude kala wo julɗo muɗo yallah on julnu balɗe ɗen yafono en faljereji ɗin musidɓe ko welo welo Jama TV on ni e o émission meɗen wiyeteɗo Gandal e Faamo kono ɗo yen fermude en jonne Cheikh Mouhammad image ɓe mari ɓe hiwreteɓe karamokoɓe weldiɓe ɓe omba kamɓe ɓawo ɗon jonten Cheikh Ali kamɓe kadi siɓe jogui hiwreteɓe ɓawo ɗon omɓe jondene inchallah haade Cheikh Mouhammad ko homɓe faala ɗon hiwrade tawa eko honɗum kañum kadi inno toon jooma nokku on inchallah. Nam bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Aray ko wano makirɗon noon nde yettude Allah subhanahu wa ta'ala on julɗe nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aray wano yetteteɓe madama ko fi gandal wonɗe yewtide ɗo aray neɗɗo on gonga ko fulɓe ɓen ko ɓinta kon to neɗɗo yeggudu ko feggi anda ko yani aray ko on tigui jogui kon seeɗa ke ko Allah subhanahu wa ta'ala okki ɗum kon aray kadi waɗanɗoma on walla mo fuɗɗiɗa tewrude e mum on aray siɗa weltanade fof kadi araɗa foti weltanade on noon kadi moƴƴa woni Oustaz Abdourahmane Bari hafizahullahu ta'ala wa ra'a aray ɓen noon kay hiɓe weltana hiɓe jarna moƴƴa e tawata kadi wonɓe darde fof e weltano kadi mawɓen woni yumma an e baba en an tawata e jajira an ummu ara ɓen noon fof ko weltanaɓe ara ɓen noon fof aray sina tun wono komi fanno sakkitorde kon woni sunongo men heeɓi e yontere feƴƴude ɗo woni e lendi feƴƴuɗo bandiramu mi jeydi yumma e baba ino ɗuyti rahimahullah woni Husaynatou Ba ara len allahumma agfir laha warhamha wafa anha wakrim nuzulaha wa wasi madakhilaha allahumma nakkiha min adh-dhunubi wal khataya kama yanqa thawbul abyadu min ad-danas aray nan tori kadi wonɓe darde ɓen fof toranomo yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafomo yaafodomo e yaafa ɓen fof aray ɓawɗum ɗon kadi ina weltano kadi ɓeɗo kadi woni jon télé on aray toranoɓe oɗo télé yo wonu jeeye e téléji ɓurɗi andede ɗin e téléji ɓurɗi nafude kadi emede dina kan e aduna on fof kadi aray ɗum ɗon kadi e weltanike fof angal junnugol yewtere nden aray hiɗen darwa ɗo mais rutita on yewtere nden inchallah haray min nodditoyi on émission Gandal e Faamo haɗa Cheikh Ali onon kadi ko konnguli honɗi wonnon ko sakkitorton wondude musidɓe dareɓe ɓen feendo ɗo e wonde kañum kadi Mody Wuri joomi nokku on kañum kadi. Alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Haray mi attoray weltanade mawɓe an ɓen ɓe tawata kamɓe no jiiɓe belan neyilan ha mawni machallah hollilan laawol ɗaɓɓugol gandal ɓe serani ɓe wallitolan ha hande kawntigi jo wonɗo aray Allah subhanahu wa ta'ala junnu balɗe maɓɓe junnaɓe balɗe e cell adamanaɓe e cellal haray mi hiwrike ɓe kaɓe woni toon e lagine haray mi torike fof kadi yo toranoɓe on ɗum judde balɗe e cellal waɗana ɗum mawɓe men ɓen fof ko hikko to ɗon ko yettugol karamkoɓe an ɓen karamkoɓe ɓen no heewi sabu kala mo ƴeɗɗa e junngo mum gandal ko karama koma haray hiɓe ɗuuɗi kono haray ɓe mi duumi e mum ɓe tawata mi wondi e maɓɓe ha hande kam mi wonɗo meɗe wondi woni Cheikh woni Mouhammad Adama Balde hafizahullahu wa ra'a ko kamɓe woni ko walliti on tigui holli on tigui piiji buy e ka rewete ha hande on jon hewti ka wonɗo idan yejjitantaɓe ɗum ɗon inchallah yo Allah subhanahu wa ta'ala reynuɓe ayna haray komi hikkata ɗon ko weltanagol dendagal wonɓe darde Jama TV e wonɓe ka suivre on ɗo émission e nokkeli ɗin fof e aduna o haray ɓe fof heɓe weltana heɓe jarna ko hikkoto ɗon kadi ko jarnugol kadi jooma télé ɗe woni Cheikh Ahmadou Wuri haray ɓe weltana heɓe jarna battane ɗe golle ɓe woni wadde ɗo ɗe haray gonko ɓen tagon golle ɓe laafi surtout noon tawi ko gollangol yimɓe haray ɓe gollande yimɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe baraji barkina télé ɗen barkina kadi kala ko ari ɗo hara jama o wawa e nafitorde inchallah o junna e balɗe o hokka en battane moƴƴe haray fof weltanama fof jarnama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam hare musidɓe julɓe yerwo ko yiwɗon ɗo tawi faljere heeɓe mum hare meɗen yaafini wona anniye amen ko waɗi bani adama timma kala wo ko yiwɗon ɗo no rewi e lawol haɗa ko ɗum Allah on yiiɗi weela haɗa noon kañum kadi meɗen noddita on yontere hande émission men wowɗo on e Jama TV gandal e faamu leere men wowdenen 19h30 so tawi Allahu tabaraka wa taala no acci hen e jaam. aqulu ma tasma'u min aldhicri wal ayati wa sallillahuma wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi وبركاته. أسمى مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع